BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa kane tariki ya 4 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi aya makuru yacu bwibando kuri uyu mugoroba turababwira ko mu masaha zaharasimwa amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'abakuru b'ibihugu byombi bageze muri leta zunze ubumwe za Amerika. Turagusesengurira iyi nkuru. N'andi makuru turakubwira ko umukobwa wabyaye afite imyaka 16 hagatereranwa niwabo bari gufasha abandi bakobwa babayeho nkuko yabayeho. Aragira ati ubuzima ntibwari bworoshye. Urugendo rukomeye kuri njye kuko narigaga sinza kurireka njya mu rugo nabo ntibabyakira mbaho nabi mu buzima bugoye nza no kuva mu rugo ndagenda njya kuba ahandi hantu hatari mu rugo. Tufitiye n'ikinamico urunana nkuko bisanzwe buri wa kane. Ayo makuru hagarariwe na Chancellor Abimana. Mbere gutangira aya makuru ku buryo burambuye reka twumva amakuru agezwe twateguriye na Gerdas Yihundi Mondo. Perezida Trump arakira abategetsi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington kugira bashire umukono ku masezerano y'amahoro yotuma harangira intambara zimaze igihe zirangwa mu buseruko bwa Kongo. Perezida Tshisekedi na Paul Kagame barahurira ku kibanza c'amahoro giherutse kwitirirwa Donald Trump. Aya masezerano aza gushirwa ku mukono mu gihe intambara zibandanya hagati y'ingabo za Kongo hamwe n'abagwanyi ba M23 bashigikiwe n'u Rwanda. Trump aza yamaze gushimagiza uwo mubonano nk'intsinzi y'amahoro kuri we. Umushikiranganje ajejwe gutuma tumana kamakuru muri Kongo akaba n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yatangaje ko bafite ikizere ko amahoro azoboneka. Alors nous croyons au processus. Twebwe twizeye uyu mugambi, twizeye umuhuza. Dufite ibyo dusabwa bisobanutse. Twifuza rero kugumana icyizere nka perezida wacu. Ariko tugomba kwitonda kugira ngo tubone neza ko twakoze ibikenewe. Twifuza ko n'abandi bakora ibiberekeye kugira ngo amahoro aboneke mu bihugu byacu. Leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesha ko zigiye gusubira kwihweza imigenderanire zifitaniye na Tanzania, zikabivuga zifatiye ku mpungenge kw'ico gihugu kiho gisubira inyuma mu bijanye na demokarasi n'agateka kazina muntu. Mwitangazo ubushikiranganje bw'imigenderanire bwasohoye bwagiriza leta ya Tanzania kuburabuza ubwigenge bw'amadini ubwo gushikiza ivyiyumviro kuzibira imitahe y'abanyamerika hamwe no kunanirwa gukinga intureka z'imbere n'inyuma y'amatora. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari mu rugendo mu Buhindi ahaja kuganira na mugenzi w'ico gihugu ku bijanye n'ubudandaji hamwe no kwagura imigenderanire mu bijanye no kwivuna abansi. Uru rugendo arugize nyuma y'umunsi umwe umuryango wa Buraya ushize ku masezerano yo gufatira ibihano Uburusiya ibihano bishasha. Ni inkuru y'imesha makuru wa BBC in New Delhi Arunodei Mukherjee mwumva mu bijya Siriyake muhawe nayo. Aha ni Putin aja gusa nusaba Ubuhindi kubandanya kugura ipetroli ry'Uburusiya imwe mu nzira ico gihugu gikuramwo uburyo bwo kwikenura. Ibi ariko bihangayikishije leta zumwe za Amerika zibona ko ayo mafaranga Uburusiya bushobora kuyakoresha mu ntambara. Putin agendeye Ubuhinde nyuma y'umunsi umwe ibihugu bigize umuryango wa Buraya byumvikanye guhagarika burundu kugura gaze na petroli by'Uburusiya bitarenze mu mwaka w'2027. Imbere yuko Vladimir Putin afata urugendo rumushikana mu Buhindi yagarutse ku ntambara iri hagati y'igihugu ciwe na Ukraine aho yashimangiye ko Uburusiya buzokwigarurira akarere ka Donbass kari mu buseruko bwa Ukraine hakoreshejwe ingufu za gisirikare canke biciye mu bundi buryo. Ibi abivuze inyuma y'umunsi umwe gusa intumwa za Amerika zigendeye Uburusiya mu kugerageza kurangiza intambara imaze hafi imyaka 4 ibica bigacika hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Latifa. Urakoze cyane Gerdas. Dutangiye n'aya makuru ku buryo burambuye mu kwitegura umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ruswa tariki 9 z'uku kwezi ishyirahamwe Olcom ryiyemeje kurwanya ruswa mu Burundi
ryatangije ubukangurambaga bw'iminsi 16 yo kurwanya ruswa muri icyo gihugu. Umukuru waryo Gabriel Rufyiri ahamagarira abantu bose guhaguruka bakarwanya ruswa, avuga ko nta terambere rizashoboka mu gihugu abatanga n'abakira ruswa barimo. Abategetsi bo hejuru nabo baremeza ko abarya ruswa bahari ariko ubu babahagurukiye. Ni inkuru ya Patrick Waso. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu gutanguza iryo sekeza, urongo ishiramwe Olicom Gabriel Rufyiri yavuze ko mu Burundi ibiturire biribwa izuba riva, akibaza aho imigambi imwe yari ifitiye akamaro igihugu yanyikiye. Mwese mwarabonye amaradari yigeze kuba ngaha makino gisagara, n'uwo bazijya amaradari yagiye, urazi ingene byari byahayindera abantu, mwarigeze kubona amaferuje n'amaferuje yagiye inyuma y'imyaka 30 igihugu cikuki. Je nibaza ko Burundi bwonyene nico gihugu conyene kitagira radar, kitagira amakamera ku mabarabara, kitagira amaferuje. Ivyo rero ni ibimenyetso vya mbere simusiga bigaragaza ko igiturire kiba cariraye. Uwo arongoye Olicom avuga ko urugamba rwo kugwanya ibiturire atari rw'umuntu umwe gusa, ahubwo ngo abantu bose boshira inguvu hamwe amajambo ya politiki agahagarara. Gabriel Rufyiri: igituma biguma bimeze uko biri no munsi tuguma mu majambo ya politiki, mugabo nta bikorwa bigaragara vyigira biboneka. Ico nico gituma biguma biruko abajeje kukigwanya aribo baserukira abene gihugu, urabona yuko bavuga ibintu mugabo ntibabishire mu ngiro, hanyuma abene gihugu nabo bagaca baba bantirumve ko. Mu biganiro amaze imisi akoresha, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nyene aremeza ko hari abategetsi bamutobera mu gutwara kubera abajya ibiturire. Kimwe mu bisata bitungwa urutoke mu kujya ibiturire kabari gisata c'ubutare. Evariste Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nayandabwire rero umuntu ngaha azokora ko bagira tobe muri iki gisata, amenye yuko azoba akoze rero hahandi ku mutima. Cyane amubwira umushikiranganje iki gisata cy'ubutare kirabo nk'igiturire cyinshi, uragaba abahinga bawe ntibazabagure. Mugabo natwe bwereka natwe nitugiye erega umukuru w'igihugu agubakurikirana ubuzima bw'igihugu cyane ikibazo cy'ubutunzi. Mu vyegeranyo bisohogwa na kimwe mu bigo mpuzamakungu bikurikirana ibijyanye n'ibiturire Transparency International, Uburundi bukunze kuza mu bihugu vya mbere ku isi bivugwamwo ibiturire. Patrick Waso arakoze cyane. Dukomeje n'aya makuru mu masaha zarasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'aho abakuru b'ibihugu bombi bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhango urabera mu nyubako iri inyuma y'ibiro bya Perezida wa Amerika White House, imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Muri studio za BBC Gahuza Miryango turi kumwe n'umunyamakuru wacu Syria Kimawe, nayo dukurikiranira hafi ibya amasezerano. Ese aya masezerano ateganyijwe gusinywa mu masaha aza i Washington akubiyemo iki? Urakoze Latifa. Ayo masezerano ahanini akuyemo ibintu bibiri bikuru. Hariho ubwa mbere ho gukuraho ubwirinzi bw'u Rwanda. Ukurazi ko u Rwanda rwagizwe yuko rufashe mu mugongo urya muhare wa M23 ugwanya leta ya Kongo, hakaba no guhagarika canke gukura Burundi abagwanyi ba FDLR mu gihugu ca Kongo. Nayo masezerano ahanini azunguruka ku bindi byose, ariko ayakomakomeye nayo. Ese ayo masezerano afite uburemere bungana butugereranyije n'ibiganiro biri kubera Doha muri Qatar? Nibyo abantu benshi bibaza. Mu bisanzwe ayo masezerano abaye hagati y'ibihugu bibiri, u Rwanda na Kongo, ariko hari masezerano ahuza igihugu ca Kongo hamwe n'abagwanyi ba M23. Ayo rikarabera rero i Doha muri Qatar. Ayo masezerano ntasa, ariko afitaniye imigenda novuga, afitaniye ahahurira, kubera yuko mu gihe u Rwanda rwagizwa gushikira M23, Kongo ikaba isinya amasezerano n'u Rwanda, ariko Kongo ikabananya ivugana n'abagwanye ba M23 i Doha. Bisigura yuko naho batabyemera ku mugaragaro hariho uruhara rw'u Rwanda. U Rwanda rero mu gihe bwo kwemera rurashobora kugira inguvu kuri M23 nabo bakemera bagahagarika intambara. Urakoze cyane Syria. Juventine, mu bitekerezo ndabona ku mbuga nkoranyambaga hari gutangwa ibitekerezo byinshi bitandukanye. Isa baravuga iki?
Yego, iyi nkuru mwasesenguraga niyo tugiye guhera aho batanze ibitekerezo. Uwitwa Afurika yanditse ati ashobora kuba ari inyubako igiye kwandika amateka azagumaho imyaka 100. Ndibuka ko wavuze ko barasinyira amasezerano mu nyubako yitiriwe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Hanyuma Ntare we yanditse ati umutama yirebereye muri publicité yo kwamamaza izina rye, naho muri Kongo rusoro rurimo gukora ibara. Mwarangiza ngo ni amasezerano y'amahoro. Hanyuma hari ibiganiro biherutse kuva hagati y'Uburusiya na Ukraine, aho uyu munsi rero ku rubuga rwacu hari inkuru ibaza ngo imitekerereze ya perezida w'Uburusiya Donald Murambabarira ni imitekerereze ya perezida w'Uburusiya Putin. Banditse rero ibitekerezo kuri iyi nkuru. Nduwimana Samson yanditse ati Uburusiya nta bibazo by'ubukungu bufite, ahubwo uburengerazuba bugeza aho umwanzi ashaka. Ibyo ni ibitekerezo batanze, bashobora no kujya ku rubuga rwacu bagatanga ibindi bitekerezo. Urakoze cyane Juventine. Dukomeje n'aya makuru mu Rwanda, abangavu barenga 23,000 baterwa inda buri mwaka. Ibi bituma benshi muri bo bahura n'ubuzima bugoye ndetse bake bakabasha kongera kwiyubaka. Serine Niyonsenga mu karere ka Gasabo numwe mu babashije kurenga agahinda ndetse n'ibibazo nyuma yo guterwa inda kiri muto, akabafasha abandi bakobwa babayeho mu buzima. Nawe yarabaye muri nkuru ya Juventine Muragije Maria. Serine Niyonsenga arimo kudoda. Uyu mukobwa w'imyaka 22 akorera mu murenge wa Jabana mu gasantere ka Nyacyonga. Avuga ko yabyaye afite imyaka 16. Icyo gihe ubuzima bwahise buhinduka, iwabo baramutererana. Urugendo rukomeye kuri njye kuko narigaga sinza kurireka njya mu rugo, nabo ntibabyakira, bakajya bahora bantoteza bakambwira ati ubundi ubwo amafaranga wadutangishije, bakantuka cyane, mbaho nabi mu buzima bugoye. Nza no kuva mu rugo ndagenda njya kuba ahandi hantu hatari mu rugo. Nyuma yo kubona ko nta wundi afite umufasha, Serine yiyemeje kwiga kudoda. Ubu afite atelier ye bwite itanga serivisi zo kudoda imyenda, imwinjiriza nibura 300 buri kwezi. Ayo ni yamufasha kwishyurira umwana w'ishuri. Mbona menshi kuko wenda ku kwezi nanga 3 bya buri munsi, ngenda nkajyana mu rugo nkayakoresha ibyo mu rugo, nkayishyurira umwana ishuri. Icyo kimina mbamo kimara amezi 2, abantu 180, kandi nagiye mbona nandi yo gusevinga kuko ibyo tsinda twabagamo byarakomeje, kandi naryo nizigamamo 4,000. Serine avuga ko amateka yanyuzemo yabaye intangiriro y'urugendo rwo kwiyubaka no gufasha abandi, kuko intego ye ari ugufasha abakobwa babayeho ubuzima nk'ubwo yahozemo. Imashini iramfasha mu buzima bwa buri munsi. Iyo nabonye akazi ko kudoda inifomo z'abanyeshuri, ntanga akazi ku bandi nanjye bakamfasha, kanabona amafaranga menshi atubutse. Dufite itsinda tubamo, dushaka ko iryo tsinda twazarigira koperative, tugashinga atelier nini, tugafasha bagenzi bacu natwe tukabigisha kudoda. Bamwe mu bakobwa babyaye bakiri bato bahawe akazi na Serine bavuga ko yabahinduriye ubuzima binyuze mu mafaranga bahemba. Yamaye akazi maze umwaka uruzuye, kamfashije kwiteza imbere kuko iyo nyishyuye hari bimwe na bimwe nanjye nifasha nk'ishyurira, mfite n'umwana nawe mwishyurira ishuri, niba mu rugo, mbese nyine aramfasha. Muri 2024 ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko ikigeranyo cy'abangavu cyerekana ko abangavu 25 babyara buri munsi mu Rwanda. Aba bangana n'abarenga 23,000 buri mwaka. Juventine Muragije Maria, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Mugenzi wacu Juventine arakoze cyane, niwe waganiriye n'umwana w'umukobwa Serine Niyonsenga wabyaye akiri muto, nuko nyuma akabasha kuba yakiteza imbere. Na twabibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, X ni BBC Gahuza, ndetse no kuri website yacu bbcgahuza.com. Ubu tugeze ku isaha y'isa 1:43 i Nairobi muri Kenya, ni saa 12:45 mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ku mbuga nkoranyambaga zacu mwaduhereza ibitekerezo, mwakomeza gutanga ibitekerezo bitandukanye. Juventine aradufasha muri studio tugasomera hamwe ibitekerezo byanyu mwatugejejeho, ndetse mukareba n'izindi nkuru nyinshi zitandukanye. Uyu ni umwanya wo kumva ikinamico Urunana.
mukobwa jana ntiyorohewe n'imyiteguro yo kubyara impanga. Nadine wabyukiye kwa Patrick aragenzwa n'iki? N'urunana. None se niba umwana yarayarira urumva atari ikibazo Nadine? Kuki uhisemo kumuzana hano se? Ariko uguze ko Mariya yakanguye abaturanyi Patrick. Birumvikana ntiyararira ijoro ryose ngo babana musa n'ababa mu zimwe basinzire. Ubwo rero nyine umuturanyi niwe ungiriye inama nyine yo kumuzana hano. Hano ngo bigende bitese? Nyine yambwiye ngo ashobora kuba akeneye seda. Ye? Cyane rwose. Ngo hari igihe abana batemera kuba kure ya basi bikabatera impamvu yo kubura amahoro cyane cyane n'injoro. Niko se Nadine? Ndakumva. Abajyanama b'ubuzima n'abaganga ntibakubiye kurera ikimenyetso bigaragaza ko umwana arwaye cyangwa se afite ikindi kibazo. Barabimbwiye ariko nyine. Urabizi neza ko umwana wacu ari muto adashobora kukubwira ati ndababara ahangaha naha. Ndabizi. Kure rero mu gihe ababaye nicyo ashoboye. Ariko se Patrick wifata nkaho ari kosa nakoze. Uyu mwana kuva ejo yatangiye konka atabishaka. Nanamugaburira akabyanga. Uragira ngo mbigenze? Ngibyo ibindi bimenyetso byagomba kwereka ko ugiye kujya kuvuza umwana ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bajyanama b'ubuzima. Ariko nibyo umuturanyi yambwiye ntubihakane. Ubuse kuva twagera ahangaha yigeze yongera kurera ntatuje. Nuko urasinzirwa no kugwa gacoho nyuma yo kurararira. Ariko uguze ko yasinziye rero uko muhetse ngo tuze hano Patrick. Ushatse kuvuga ko wamuhetse akamenya aho ugiye rero? Yabimenye nyine ahita aceceka nyine aranasinzira. Reka imikino ugiye kuvuza umwana Nadine. Ubu si igihe cyose umumaranye nibwo wibutse gukumbura se? Jyana umwana kwa nonse yatamuvure. Ubundi si bwo n'ubundi ko wabyutse waje tukajyana. Ese ubwo wabazwe nuko badusetse aho kubabazwa n'amafaranga twatanze. Sha. Ariko Rureme, ubwo uzi ko umuntu ayenguka kwa muganga nta mituweli abandi baturage bakamureba nk'umunyamahanga koko? Biragahitse pe, biragahitse rwose, gusekwa biragahitse. None se ni gute koko watinyuka gutaha utishyuye? Twari twavuganye yuko uca ku irembo ukayishyura. Ni mama ya Mungu rwose narahanyuze. Uriya mukobwa akorakora mu byuma by'ikoranabuhanga bye, arambwira ngo rwose ngo hari amakuru atuzuye. Ubwo ari wowe wabona waribagiwe yuko baduhinduriye icyiciro cy'ubudehe. Narinzi ko ari njye udafite amakuru yuzuye, naho nawe nuko. Ubwo rero nawe uracyavuga ibyiciro by'ubudehe. None se si byo bagenderaho mu kwishyura? Yewe, ibyo narabivuze. Umukobwa arase karatembagara. Ngubu ni systeme imibereho yewe. Ye? Systeme imibereho se kandi wo ni muntu ki? Ingo zose zigomba kuba zaratanze amakuru muri systeme imibereho. Rero ayacu ni yuzuye da? Ye? Maze narinzi ko wowe ubwo ujya mu nama ya koperative amakuru yafite naho nawe umeze nkanjye. Ibyo rwose sinigeze numva babivuga. Maze sinahingutse ijambo ko tutishyuye mituweli kuko birabujijwe rwose ko umunyamuryango wa koperative yacu abaho atarayishyuye. Ubwo rero ngomba kujya ku kagari kureba impamvu amakuru y'urugo rwanjye ngo atari muri systeme imibereho. Ubwo watinyutse gutaha tudaciyeyo koko Rureme? Reka nabonaga amasaha yakuze. Kandi ngo Sedo hano wari uri ku kagari ngo ari ku murenge, ndavuga ngo reka nze kujya uyu munsi. Nyamuneka rwose Ruremesha nturangare. Dore ugemuye amata hakiri kare ku ikusanyirizo kandi riri hafi y'ibiro by'akagari. Ntugaruke udatanze ayo makuru. Aho ntugira ngo nawe ufite ikibazo wenyine murebwe. Nubwo nasanga Seda adahari, ndamutegeza rwose anyuruzuriza amakuru y'imibereho y'urugo rwanjye. Nizere kuri buze bitunganya abagize umuryango wacu dufite ubwisungane mu kwivuza. None se ko ubusanze nta muriro afite ndamenya ari ibiki koko mujyana koko? Mujyane ku kigo nderabuzima bamusuzume. Mujyana kuva ejo rwose ibere ntarikozwa kurya wapi ararira gusa. Ihutire kujya ku kigo nderabuzima. Nanjye nitegure do rusanze njyanye na Rufonse ngaruka kukuvurira umwana aransiga. Ariko se ubundi wa mugane ko mbona mwabukereye mwari muzindukera. Aha. Erega Nadine ubu tureba. Nge n'umugabo wanjye Rufonse twembi turi abakorera bushake. Yego. Kandi tariki 5 kuboza hazizizwa umunsi mpuzamahanga w'ubukorera bushake n'ubwitange. Kandi disi ko kumujyanama w'ubuzima na mudugudu mwembi murabakorera bushake. Turi mu myiteguro da. Uriya rero nabushombe ne kuko bamutoreye kuba parasasho wacu. Cyane rwose. Ngaho rero he ku mwana tujyanirana uje ku kigo nderabuzima. Reka muheke. Ahora nikisho kuntu yirirwa yiriza mana yanjye. Umukobwa mwiza rwose ntashaka no kunyeganyega. Mukobwa mwiza ihangane mama guheka aje kukuvuza. Kumururakira mama. Imana imbabara umwana wanjye akire rwose dore yikuriraga neza.
humura arakira Nadine kuba wihutiye kumuvuza agifatwa n'uburwayi ni intambwe nziza cyane. ihorere kibondo icecekere tujye ku kigo nderabuzima tujyanirane n'umujyanama w'ubuzima maze nawe nuko uzagira umutima mwiza w'ubukorerabushake dore baradufashije cyane rwose. ni ukuri nzajya ndirimba abakorerabushake kuba hari aho ndi ni ukubera wowe Nonsiya n'umugabo wawe Alphonse yewe nabo ushobora mbese namwibagirwa urumva ko mfite impamvu yo gusaba umwana wanjye kuzakura akaba umukorerabushake sibyo Nonsiya? Nibyo rwose. Uretse ko n'ibyo namusaba ari umuco mwiza ugomba kuranga umuntu, ni indangagaciro nziza umubyeyi yaraga umwana we rwose. ese ni wowe Nshizirungu yayobewe Devo? uwo mwana agira ubwoba cyane sinzi impamvu nubakimbona agahunga. niko Nshizirungu ubu ntunzi koko? ntukansebye Nshizirungu rwose. mama renda uguha ibiryo akaguha igikoma amata n'imineke uramubona ugahunga. niko se mukobwa ja ugeze he witegura ko mbona wagira ngo ntacyo bikubwiye? muganga se uragira ngo nkore iki kubona Pascal wakamfashije yantereranye? arahari se ngo tuvugane? aha wamusanga aho ko asigaye azinduka amenengana. uko biri kose ukwiye kwihutira kugera ku bitaro mukobwa ja. njye icyo ndeba ni ubuzima bwawe n'ubwizo mpangu twite. ibyo upfa na Pascal ibyo bizitabwaho nyuma. turafite se wa mubyeyi uko ari amagambo ari ahadafite ishingiro no kwigurutsa inshingano avuga ngo abana ntwite sabe. baba be cyangwa ntibaba benda gusabye wirangara ku buzima mukobwa ja. shaka undi muntu ugufasha ujye ku bitaro bikuru. hari umuvandimwe wanjye utuye hafi y'ibitaro wemeye kuzamfasha igihe nzaba ndi kwa muganga ariko n'ubundi. nuko rero witegure wegeranye imyenda yawe n'iy'abana isaha iyo ari yo yose twakubwira ngo ugende. ubu se koko ariko ubu ngarutse ku kigo nderabuzima ntimwampima mugasanga wenda abana bari mu buryo bwiza bakahavukira? mukobwa ja ku bitaro niho honyine bafite uburyo bwo kukubyaza no kukwitaho wowe n'abana. ubu se hano abana Pascal wigeze intare? Pascal akunda abana be twese turabizi ntazabata mu nzu bonyine rero ngo agende. wowe witegura imbangukiragutabara itaboneka hakabura wowe. none ubwo hari uburyo bwo kugenda ndagira vuba da? umuntu ufite ubwisungane mu kwivuza ntabura uko agezwa ku bitaro da. ni amafaranga make asabwa. make se ubwo koko ndayakura? urabizi ndaje mbwire Nonsiya atabikurikirane nubwo nzi ko bahugiye mu kwitegura umunsi mpuzamahanga w'abakorerabushake ariko ikibazo cyawe kigira icye kugeza ugeze ku bitaro. muyobozi se ni amahoro ko mbonye abayobozi b'imidugudu abunzi ba parasosho yewe n'abandi bayobozi bo mu midugudu bose bateraniye hano. Rureme abo bose rwose ubonye ni abakorerabushake turi mu myiteguro y'umunsi wabo. aho ni mu nyumvira ko mutadutubiye se ngo natwe tuze twimwerewe. ubonye iyo ugira uti nanjye niki nakora ngo ninjire muri abo bantu b'indangagaciro z'ubwitange bw'ubukorerabushake? menya ibyo nsabwa nakora njyewe Ruremesha ko ngifite imbaraga se nabikora pe. ubukorerabushake rero burahari mu ngeri zose kandi zitandukanye tuvuge nko mu buzima mu mibereho myiza umutekano ubuhinzi ibidukikije uburezi ndetse n'ibindi byinshi. ariko rero mu buhinzi nagakora pe. nibyo rwose ko ndi wese niba ubyiyemeje bose ndabyemeye ubutaha nziyamamaza m'umukangurambaga w'ubuhinzi rwose. aha ntiwumva kazi neza mu bukorerabushake turagutumiye rwose no mu munsi mpuzamahanga w'ubukorerabushake cyane ko wizihizwa ku itariki 5 Ukuboza. nubwo mu rwego rw'igihugu utazizihirizwa inaha ariko natwe i Nyarurembo tugomba kuwizihiza nk'insanganyamatsiko y'umwaka igira iti ubukorerabushake ishema ryacu. ngaho rero mbwira icyari kikuzanye dore nakujyanye mu byo dusanze mu Rureme. niki cyakugenzaga? cyari kinzanye se ubu ndeba rero rwose mfite ikibazo giteye mbese natinze kwishyura mituweli ejo ubundi ahangaha ndwaza umwana rero sanga narakosheje singiye kwishyura mituweli mvuga iby'igiciro by'ubudehe umukobwa nasanze ku irembo mpo rw'amenyo ngo nta byiciro bikibaho. Ruremesha ubwo ntiwitabira inteko z'abaturage? urebye ngewe mbese muri make gahunda za leta zose zihuza abaturage we ntizikureba ntujye uzitabira? nyine rimwe na rimwe. Ruremesha rero nk'umukuru w'umuryango ndakumva rwose byiza kwitabira inteko z'abaturage umugoroba w'umuryango inama za nyuma y'umuganda n'izindi nama za leta zihuza abaturage kuko urabona ko kutitabira utamenya amakuru arebana na sisiteme imibereho yasimbuye ibyiciro by'ubudehe. ngaho rero mbwira icyo nagufasha mufasha iki? fasha nyine menya ibyo sabwa niyo sisiteme y'imibereho kugira ngo mbashe kwishyura mituweli.
oya ntabwo ari sisiteme y'imibereho ni sisiteme y'imibereho yasimbuye ibyiciro by'ubudehe. sisiteme y'imibereho hari serivisi umuturage ahabwa hashingiwe ku makuru y'urugo rwe ari muri sisiteme y'imibereho harimo n'iyo ngiyo mitiweli ushaka kwishyura Rureme. ndayikeneye byihutirwa ahubwo. ngaho mpereza indangamuntu yawe nkufashe. none se niwe mukuru w'umuryango? yego ni njye mukuru w'umuryango. ngaho rero urambwira nimero y'indangamuntu yo mwashakanye amazina y'abana hanyuma nkufashe. turebe none se Rureme karame inzu utuyemo ni iyawe niyo ugira yonyine woroye inka zingahe ihene zingahe ese kutansubiza ufite imirimo ingahe Rureme ufite ibiti bingahe? ariko si ibyo si sisiteme imibereho yanyu uko numvishaga kumenya imijyi n'akayigatse ibyo byo ni iki? ni amakuru y'urugo rwawe dukeneye muri sisiteme imibereho Rureme. umva rero mbanze nkubwire mbaye nigendeye ibindi ubundi ibyo by'imitungo sinaje niteguye kubivuga. Nonsiyata mujyanama wacu w'ubuzima ndakubaha rwose ariko ibyo byo rwose ntago tubyumvikanaho na gatoya. reka ninywera agacupa kanjye ntuje. muganga ariko yarababwiye ko mukobwa Jana agomba kujya kubyarira ku bitaro bikuru akabyara bamubaze kubera ko abana twite b'impanga batari mu mwanya wabo neza. ariko rero ibyo singiye ugomba kubibwira kuko abantu uriya mugore atwite sabanjye. Pasikari rwose ibyo bireke. umugore utwite ni uwawe yatwise mubana nk'umugore n'umugabo ibyo birahagije ngo abana bitwa bawe. mfite ibihamya birenga kimwe byemeza ko atari abanjye Nonsiya. ntimukihunze inshingano Pasika. umugore wawe amerewe nabi aho kwitegura ngo mujye kwa muganga uri mu kabari nta n'isoni ngo abana si abawe. umugabo wamuteye inda hano hirya mu kabari ko kwa Munyampama urumva jyayo mubwira ashaka ko aherekeza umugore wanjye kumubyarira impanga. ariko se ubwo urumva ibyo nabikoraho iki Pasika? rwose mujyanama Sitefano niwe se w'abana mukobwa Jana twite. niba hari n'ibyo ukekera umugore wawe rero ihangane wubahiriza inshingano zawe ibindi byose ubyirengagize Pasika. kandi atari ugukeka mfite ibihamya n'abatangabuhamya. ibyo byose nose yatawe rwose uri inyangamugayo ndabizi. wari ukwiye rero kunyumva numfatanye n'abamemukiye zombi nko mu gisebe. ibi ndabigira ntimwokagira imana mwe. njyewe narabivuze ndabisubiramo uriya mugore yatwaye ndamaze amezi agera kuri ayo 3 naramuhunze niraranira n'abana banjye urumva muhunze kubera amahane ye kubera gutaha yasinze akaza nyiyenzaho akantu kagura. nukuri hangane Pasika. mfite umunaniro mu mubiri no mu mutima kubera mukobwa Jana uriye. inda yayivanye mu madosiye na Sitefano urumva neza. hari abantu babizi babiboneye bitari rimwe cyangwa se kabiri bajya mu bwihugiko urumva. none rero Sitefano niwe wamuteye inda ntago ari iyanjye ndabivuze. vuga buhora ariko erega umenye yuko amagambo yose avuga atari uko aba ari. wimuvugira Nonsiya ariko ngwino nkwereke ubundi ndankwereke. duhamagare Karaveri dore ari hano mu kabari nanyweragamo tugende hano mu kabari ko kwa Munyampama dusangeyo Sitefano turebe ko atinyuka guhakana ko ataryamanaga na mukobwa Jana umushinja hari noneho urumva. turebe ko abihakana. ngo iki? urashaka ko ngewe njyana nawe gushinja Sitefano ibyo ngibyo Pasika? tugende nyine. urabona nakwishora muri ibyo bibazo byanyu koko? ubwo rero tubyihorere. Pasika ariko akomeje kwinangira nonse yatarakora iki ngo mukobwa Jana abone ubutabazi naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
urunana ni rwose ugejeje ku musozi w'ayo makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba mbarekeye gukomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye bya BBC gahuza miryango mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi.